Dragi gledalci, nastavimo dalje sa našim jutarnjim programom. Mi, kao što ste čuli na početku ovoga jutra, najavili smo da ćemo govoriti sa zaštitnikom građana. Odnosno, saznaćete na koji način možete da zaštitite vaše prava kada nemate izlaza u nekoj situaciji, kome možete da se obratite. Pozitivna činjenica jeste da imate nekome da se obratite. Sa nama je Aniko Muškinja-Heinrich, pokrajinski ombudsman. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo ovako, našim gledalcima, pošto često ima velikih problema, naročito u Srbiji, ali generalno svuda i u svetu, ali baš kada se fokusiramo na Srbiju, ima mnogo problema sa kojima se građani suočavaju i to su od manjih do većih. Ima i onih koje vi možete da rešite. Evo, da kažemo našim gledalcima šta zapravo znači termin ombudsman i čime se vi bavite? To je vrlo zanimljiv termin, pogotovo u Srbiji gde imamo i zaštitnika građana na nivou Republike, gde imamo zaštitnike građana na nivou opštine, odnosno grada. Ombudsman je znači zaštitnik građana, to je reč švedskog porekla, a nadležnosti ombudsmana, pokrajinskog ombudsmana, su uređene jednim jedinim aktom, a to je pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom ombudsmanu. To je akt na osnovu koga pokrajinski ombudsman postupa. A šta radi ombudsman? Drago mi je da mi se pružila prilika da građanima još jednom pojasnim koje su naše nadležnosti i na eventualno primerima ukažem na situacije kada mogu slobodno, bez bojazni, da nam se obrate. Dakle, pokrajinski ombudsman štiti građane, on je zaštitnik, a ne zastupnik građana, od povreda koje bi mogli učiniti organi uprave, i to pokrajinske uprave, opštinske, odnosno gradske uprave, i onih koje osnivaju pokrajina, odnosno grad. Dakle, to je ovako uža nadležnost, uža definicija aktivnosti pokrajinskog ombudsmana, a uopšteno ombudsman štiti građane Vojvodine, pokrajinski ombudsman štiti građane Vojvodine od povreda Ustava, međunarodnih dokumenata kojima smo pristupili, ratifikovali ih i objavili, zakona i podzakonskih akata i svih akata autonomne pokrajine Vojvodine. Evo, na koji način, sada rekli ste, možemo da kažemo da je zaštitnik građana sinonim ombudsmana, je li tako? Na koji način vi to štitite građane? Vi svi znate da je kancelarija pokrajinskog ombudsmana nalazi se u bulevaru Mihajla Pupina 25 na prizemlju. Možete nas naći, imamo naš sajt www.ombudsmanapv.org i kada pogledate taj naš sajt ili kada dođete kod nas, možete da dobijete pre svega obrazac predstavke koji je štampan na svim jezicima koji su u službenoj upotrebi u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Znači, pripadnici nacionalnih manjina mogu slobodno na tim jezicima, na tih 6 jezika, da popune taj obrazac. Zatim mogu da iznesu na zapisnik nekom od saradnika svoju pritužbu, a mogu i običnim pismom da napišu pritužbu na rad nekog organa. Ono što je bitno i što stalno treba naglašavati u svim prilikama, da građani uvek u svakoj prilici iskoriste sva raspoloživa pravna sredstva. Znači, kada dobiju neko rešenje, zaključak, gde god stoji pouka o pravnom leku, to pravo treba da se iskoristi, jer je daleko lakše postupati u situacijama kada su iskorišćena ta pravna sredstva, pa je ipak došlo do povrede prava građana, nego kad građanin dobije rešenje, ćuti, pristane na to, a javi se ombudsmanu posle godinu dana. To je jako teško. Tu uglavnom mi možemo da postupamo, ali je to uglavnom za rešenje za buduće situacije. Taj organ u budućim situacijama neće ponavljati istu grešku, ali teško može da se ispravi već jedno konačno i izvršno rešenje. Evo da se možda pozovemo da našu priču možda približimo više našim gledalcima. Da nam date nekoliko primjera na šta se građani najčešće žale? Pokrajinski ombudsman ima 5 svojih zamenika. Svi oni imaju svoje oblasti u kojima postupaju, pa tako jedna od zamenica postupa po pritužbama koje se odnose na zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina.
Jedna zamenica postupa po pritužbama koje se odnose na zaštitu prava deteta. Jedna zamenica postupa po pritužbama iz oblasti ravnopravnosti polova i imam dva zamenika, mi ih zovemo opšte nadležnosti, koji postupaju u svim ostalim slučajevima. Da bi građani shvatili kad zapravo mogu da se obrate ombudsmanu, evo ja bih navela nekoliko primjera dosadašnjih pritužbi. Na primjer, u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina imamo pritužbi na odbijanje organa uprave da izdaju lična dokumenta po pravilima zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama. Ima pritužbi na neisticanje tabla na jeziku nacionalne manjine tamo gde je on u službenoj upotrebi. Ima pritužbi na rad organa uprave koji odbijaju da postupak vode na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi. Ima pritužbi na jedinice lokalne samouprave koje odbijaju da uvedu jezik u službenu upotrebu. Zatim imamo oblast zaštite prava deteta i to je vrlo široka oblast. Može se reći da su najveći broj pritužbi se odnosi na rad centara za socijalni rad i to u postupci u brakorazvodnim parnicama prilikom dodele deteta. Zatim u oblasti određivanja staratelja. Tu ima veliki broj pritužbi na rad, kažem, centara za socijalni rad, ali i pravosudnih organa, odnosno sudova. Međutim, pokrajinski ombudsman se ne meša u rad pravosudnih organa jer su oni samostalni u svom radu. Jedino ako se radi o nekoj povredi upravno-pravnog karaktera, kao na primjer odbijanje da se postupak vodi na jeziku manjine, a jezik je u službenoj upotrebi. Ima mnogo pritužbi na rad obrazovnih ustanova, predškolskih ustanova. Pritužba ne može da bude ličnog karaktera. Uvek postupamo po pritužbama koje se odnose na vršenje javnih ovlašćenja ovih institucija, pa tako i ako imamo pritužbi radnopravnog karaktera kada je nezadovoljan kandidat koji je primljen u radni, u stvari koji nije primljen u radni odnos. To su radnopravne prirode problemi, oni se naravno rešavaju na sudu, ali i tu se upuštamo u maksimalnoj meri ceneći ono što je najbolje za tu decu kome treba da predaju na taj način izabrani prosvetni radnici. Na primjer, imali smo sad slučaj mašinske škole i vi ste čuli da mi ćemo tu postupati i mislim da ćemo i preporuku doneti pokrajinskom ombudsmanu. Dakle, neko vam se žali, je li tako? Jeste. Ne mora uvek da se žali, to nisam rekla. Vi možete od opšteg interesa. Imamo dva načina otvaranja postupaka, ili putem predstavke, odnosno pritužbi, ili po službenoj dužnosti kada dođemo na drugi način do informacije. Obično su to mediji, u ovom slučaju smo iz medija došli do informacije i mi smatramo da nije dovoljno rešiti da li će ili ne biti krivični postupak pokrenut, već treba raspraviti da li takva jedna osoba može da bude prosvetni radnik, da uči decu i kakvog će kvaliteta biti uopšte nastava osobe koja je pokazala na toj društvenoj mreži jedan stav prema, na primjer, manjinama ili gej populaciji, takav kakav ima. Da li je vaša istraga još u toku u vezi tog slučaja? Da, a ukoliko donesemo preporuku, mi sve naše preporuke i naše mišljenja objavljujemo na našem sajtu i možete ih tamo naći. Evo sada se vratimo na našu prvobitnu temu. Dakle, jedan prosječan građanin ima problem, eto, na primjer što ste rekli, na ulazu u grad ne postoji tabla na jeziku u službenoj upotrebi baš u tom gradu. I sad on ima problem, on uzme, sedne i napiše svoju pritužbu. Vama je prosledi, je li tako?
I koji je proces dalje? Celokupnu poštu pregledam ja kao pokrajinski ombudsman i delim je mojim zamenicima, odnosno saradnicima. Kada predstavka dođe do nadležnog zamenika, odnosno njegovog saradnika, on je pregleda i ono što je prvo, obaveštava podnosioca da je predstavka primljena i zaprimljena pod tim i tim brojem. U slučaju da je očigledno da nemamo nadležnosti, da se radi o nečemu u čemu ombudsman nema nadležnosti, obaveštavamo o tome podnosioca. Međutim, kad god je takve prirode predstavka, odnosno pritužba, da možemo da damo pravni savet, što je jedna od naših nadležnosti, mi pristupimo pretraživanju svih propisa i damo pismeni savet građanima kom organu, u kom postupku treba da se obrate za zaštitu svojih prava. U slučaju da je pritužba takva da jesmo nadležni, u tom slučaju obaveštavamo podnosioca, isto tako da je zaprimljena pritužba, da ćemo otvoriti istragu i da ćemo stranku, odnosno podnosioca, obavestiti o ishodu naše istrage. Tada se obraćamo organu, znači pokrajinskom, opštinskom ili organu čiji je osnivač pokrajina ili opština, a zna se ko su to su javna preduzeća, centre za socijalni rad, razne agencije, znači kad god je osnivač, da, pokrajinski sekretarijati. I onda se ovim organima obraćamo, prepričamo, nikad ne šaljemo original pritužbe, prepričamo, sad ja to tako karikiram, na šta se podnosilac pritužuje i tražimo od organa da se izjasni u vezi sa navodima iz pritužbe. U velikom broju slučajeva nema potrebe da se donese preporuka, odnosno mišljenje, jer organ kaže u redu, primili smo k znanju, zaista smo pogrešili, obaveštavamo vas da smo ispravili grešku i to je dobro u našem radu, ali kada je organ neposlušan, kada ne reaguje, najčešće ne reaguje, ignoriše instituciju pokrajinskog ombudsmana, ne odgovara, neće da sarađuje, onda donesemo preporuku koju objavimo i na našem sajtu i u medijima i to je jedna od mera koje je pokrajinski ombudsman. Dakle, javno objavite šta bi to ta nadležna institucija trebalo da uradi, da otkloni posledice svog nepravilnog rada. Naravno, prvo smo konstatovali da se radilo nezakonito. A koliko vas poštuju nadležne institucije? Poštuju nas nadležne institucije, iako delujemo samo snagom autoriteta, iako ponekad zaista ulažu veliki napor i trud da objasne razloge zbog kojih su postupali nezakonito. U opštinskim organima je najčešće ono na što se pozivaju nedostatak finansijskih sredstava, pa tako bespravno izgrađen objekat se ne ruši, iako postoji zaključak o tome. To je jedna od češćih situacija, znači doneto je rešenje, već je donet i zaključak o dozvoli izvršenja, a ipak se ne ruši i onda objašnjavaju da je to zbog nedostatka finansijskih sredstava, da ta stavka nije predviđena budžetom te opštine. Onda mi ukažemo na mogućnosti kako to ipak može da se reši i kako rebalansom narednim da predvide ta sredstva ili narednim budžetom i na kraju ipak postignemo da ta opština, grad izvrše to rešenje. Još bih rekla primere u oblasti recimo zaštite prava po osnovu rodne ravnopravnosti. Tu naravno postupamo pre svega kad nam se obrate žene koje smatraju da im je povređeno neko pravo, da je se nezakonito postupalo zbog toga što su one žene. Iako nam je ovo vrlo osetljiva tema, budući da imamo i poverenicu za zaštitu od diskriminacije, tako da je jedan deo predmeta zapravo njoj pripada. Međutim, imali smo slučajeva, na primjer, kada je pripadnik gej populacije smatrao da je on dobio otkaz zato što je
pripadnik te populacije. I tu smo mi na granici naše nadležnosti. Mi u takvim prilikama zapravo uvek treba da kontrolišemo inspekciju, jer pokrajinski ombudsman vrši kontrolu u oblasti vršenja javnih ovlašćenja, znači ne radno-pravnog. Da li se on obratio inspekciji i tako, međutim, ispostavilo se u tom slučaju konkretno da je zaista došlo do povrede obaveza iz radnog odnosa i da je zato dobio otkaz. Mnoštvo pritužbi se odnosi na rad Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, gde se građani žale najčešće na ćutanje, na neodgovaranje na zahteve, na ukidanje prava iz oblasti penzionog osiguranja. Imali smo sad u poslednje vreme aktivnosti oko zaštite samostalnih umetnika, kod kojih imamo više slučajeva da im je ukinuto pravo na penziju. Zatim ima pritužbi na rad nacionalne službe za zapošljavanje, kod tog samozapošljavanja, prvog zapošljavanja. Vrlo često se izvršna i konačna rešenja baš ne poštuju onako u celosti, pa se manje isplaćuje, na primer, u tim akcijama samozapošljavanja i zapošljavanja nego što je u rešenju sa raznim objašnjenjima. Imamo veliki broj pritužbi na zdravstvenu zaštitu, u oblast zdravstvene zaštite, call centri, zakazivanje pregleda, refundacija. Tu ste i, ako se ne varam, na vašoj internet prezentaciji postavili istraživanje zaštita pacijentovih prava u zdravstvenom sistemu. Imamo pritužbi na rad zaštitnika pacijentovih prava koji bi trebalo da bude na usluzi građanima, a nije u dovoljnoj meri. Tako da zaista pokrivamo sve oblasti i radimo intenzivno, radimo na svakom predmetu, čak i kad nismo nadležni, to je za nas od velike koristi, jer institucija pokrajinskog ombudsmana od 22 zaposlena, oni su sve pretežno mladi. Imamo i pravnike, i pedagoge, i sociologe, i psihologe. Svako sa svog aspekta pristupi obradi predmeta i svako istraživanje, za davanje saveta je zapravo njihovo usavršavanje, jedan korak ka usavršavanju zaposlenih, što mogu da iskoriste u nekom drugom predmetu, kada neće samo pravni savet davati, nego kada će zaista i postupati. Jeste, još samo možda još jednom da napomenem našim gledalcima, pošto teško je dobiti pravnu pomoć kada je u pitanju neki problem, pravno savjetovalište. To vi upravo nudite, je li tako? Mi smo radili početkom 2010. jedno istraživanje, jer Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa mogućnost da jedinice lokalne samouprave organizuju službu za pružanje pravne pomoći. To je garantovano Ustavom. Ustav garantuje i pružanje besplatne pravne pomoći, ali to još ne funkcioniše. Upravo je u toku pisanje zakona o pružanju besplatne pravne pomoći. To istraživanje je pokazalo da ove službe po jedinicama lokalne samouprave ne funkcionišu ili vrlo slabo funkcionišu i zaključili smo iz toga da su zaista građani ostali bez mogućnosti da se informišu jednostavno u toj širokoj lepezi prava koja se svakim danom dovode u pitanje i prava i obaveze, i zato smo zauzeli taj stav da ćemo, dok se te službe, dok ne ojačaju, dok ne prepoznaju ovu potrebu jedinice lokalne samouprave, da ćemo mi u okvirima naše nadležnosti davati pravni savet. Znači, ne pravno zastupanje, mi ne možemo da pišemo u nečije ime tužbe, žalbe, da idemo na sud, da idemo pred upravni organ, ali možemo da sve detalje da damo, i kako pismeno, ali i u razgovoru dolaskom. Da, niste posrednik, niste zastupnik, nego isključivo zaštitnik građana. Ukoliko imate neki problem vezano za upravu, administraciju, javne ustanove u Vojvodini, slobodno im pišite. Još jednom adresu samo da napomenemo. www.ombudsmanapv, jedna reč, I ukoliko žele lično da vas posete? Bulevar Mihajla Pupina, 25, Prizemlje.
Jeste. Dakle, ukoliko smatrate da su vaša prava možda na neki način povređena od strane državnih, odnosno pokrajinskih institucija, slobodno se obratite pokrajinskom ombudsmanu, dobit ćete i svu moguću pravnu pomoć da biste rešili vaš problem. Mnogo vam hvala na vašem gostovanju. Nadam se, sve više i više treba da vas promovišemo u medijima, jer ovo je zaista jedna stvar gde mogu naši gledaoci da zapravo dođu u kontakt sa vama i da reše svoj problem koji je vezan za upravu i za državu koja nam je generalno toliko nedostupna. Hvala vama što ste mi pružili priliku da pričam o instituciji na čijem sam čelu i zaista očekujemo obraćanja građana. Da, pritužbi ima malo, mislim da bi tu moglo još malo više da bude, 800 otprilike, jeste tako rekli? Je bilo prošle godine, sada smo već kod tog broja ove godine, ali mislim da daleko više zamerki još uvek ima na rad organa uprave i mislim da bismo zajedno uskoro postigli optimum u radu ovih organa, zato što mi ne kažnjavamo, ne naređujemo, zaista samo dobronamerno preporučujemo otklanjanje posledica nepravilnog rada, iz čega se ujedno, s čim se postiže i to da u narednom periodu u sličnoj situaciji organ neće učiniti istu grešku. Da, mnogo vam hvala još jednom na vašem gostovanju. A vas, poštovani gledalci, pozivamo da ostanete uz nastavak našeg programa.